Miki Vlogs. Evo, pitali su me mnogi kako da čiste onaj filter Atman koji ja imam. Ne veliki Atman kanister, nego onaj mali, onaj, kako se zove, Hang-On. Pa sam odlučio da pokažem. Evo, sad smo tu u prizemlju kuće. Možda pokažem, hoćete da vidite i akvarijum moj. Samo da prebacim na drugu kameru. Pitaju me da im pokažem i akvarijum moj. Dakle, evo ga, taj filter. Filter mi je za ovaj mali akvarijum gdje su mi mali endleri, mada već rastu ti endleri, tu su mi i ovaj koridor što sam restili. Rastu ti endleri, kako rastu onda ih prebacujemo. Ovo je drugi akvarijum, a i tu ima puno endlera. Prodajem ih, stavio sam u oglasu, ali do sad sam prodao možda 6-7 komada. Mrze ljudi da dođu do Indije. Dakle, filter prljav je. Taj se filter zaprlja, sad ga nisam čistio neko vreme, a trebao sam da ga čistim. Imamo tu neki filter materijal, ali ovo su ovi cartridge originalni, iz filtera. Vidite kako se to umulja, tu je aktivni ugalj koji ničemu ne koristi, to treba da pobacam. Odlučio sam da bacim te sve. Da bacim i ovo je vjerojatno za biofiltraciju, kao biokugle, ali i to je ono, ničemu koristi. To trebam da bacim. Imamo ovdje deo prljavog filtra materijala koji ću da iskoristim u novom kako se zove, filtr materijalu, da cikliram filter. Inače ovdje imam i sunđer filter. Ne vidi se tu od mahovine, ali tu je sunđer filter. Tako ima i mahovina. Mahovina je također dobra filtracija, pogotovo ako imate ovoliko puno riba. U tim mresnim akvarijumima mahovina upija baš tu prljavštinu i što je važnije filtrira nitrite, nitrate, ali svejedno menjam vodu u ovom akvarijumu na svakih 3 dana. Prvo moramo vodu operemo, mislim kako se pere, pokazat ću vam sad u kupatilu kako da skinete. Pošto ja sam mislio prvi put kad sam skidao, mislio sam pokvario filter, kad sam pravo nije tad radi filter, ali poslije sam skontao kako se to radi, pa ću vam pokazati to. Evo, nekako sam namestio kameru da mi stoji, možda i nisam. Uglavnom, dakle ovo sve operete. Ovo se odvrne. Tu se isto prljavštine, pogledaj kako se to sve začepljuje, ovaj protok filtera. To se dobro opere. Filter, dakle ovo je pumpa. Samo da ugasimo ovdje, ne smete buka. Filter, kako se odvrne? Dakle, samo odvrnete pumpu i izvadite. I to je izvađena pumpa, ali niste ništa pokvarili. Dakle, ovdje može oko ovog filtera da se nakupi razne prljavštine, oko ovog propelera. Morate to da sanirate. Dakle, ovo sve, evo, pogledajte ovaj deo. Ovaj deo, tu se nakupi isto. Zbog pumpe, ovo pa blokira protok. Ovaj deo, lako se skida. Dakle, skinate sve to operete. Pogledajte kako je gadno sve. I to možda sam ga pravo, a dobro, nisam ga sad pravo možda mjesec, 2. Ali imam puno riba. Ako imate malo riba za neke nano akvarijume, ovo je odličan filter. Zašto vam ne zauzima prostor u vašem akvarijumu. Dakle, sve to mora da se pere. Da se sastruže, ovo su neke alge koje rastu, njih ni ne morate u principu, pošto alge filtriraju također. Alge su korisne, samo ih nije loše ih je vidjeti, ružno se za vidjeti. Inače su alge dosta korisne za filtraciju. Odgajivači uvijek vole da imaju alge. Oni koji uzgajaju ribe i koji prodaju na veliko vole da imaju alge u akvarijumu, zašto je to besplatna filtracija. Tako. Sve oprano i ovo sam paziti da ne pokvarite ovdje propeler, ovo je ispoljavštinu ovu perete. Dobro, to je bilo to. I sad kako se vraća, da ugasimo ovdje napravi buku. Kako se vraća, dakle, samo stavite ga ovako i navrnete ga. I on upadne. I to je zavrnuta pumpa. Pazite ovdje da je došao propeler do vrha tu. Nam se vidi se. Uglavnom to je to, on ima tu gumicu koja dihtuje, koja mu ne da da procuri. I eto, koliko toliko opran filter.
Posle ovaj deo samo vratite, naravno to. Sve naleže, nemate tu šta da... Znate šta da omašite, zašto sve naleže jedno na drugo. Dakle, kako planiram da poboljšam filter? Planiram da ga poboljšam, imam ovdje biokugle. Biokugle, ovo su sitne, ovo su iz nekog, da li boju ili jednog Sobo filtera koji je crkao vrlo brzo. Kabel je se pokidao nekako, ne znam kako, pošto atmani mi rade, da kucne mu drvo, atmani mi rade, ali prljivo ovdje, Imam dakle tu biokugle, imam prljavog filtr materijala, starog, imam novog filtr materijala, vate. To će barem malo da poboljša filtraciju. Ne možemo nešto puno da uradimo sa tim malim prostorom, ali eto, vidite ove mili biokugle kako staju. Stavit ćemo ovo ovdje, stavit ćemo prljavi filtr materijal. Stavit ćemo na dno još prljavog filtr materijala, da korisne bakterije imaju gdje da se razmnožavaju. I stavit ćemo novog filtr materijala. Neću ovdje da se ne preliva, ali eto ga, stavili smo ga. To bi trebalo da je poboljšan filter, pošto u ovom, pogledajte koliko ima malo u tome. Oni su to nešto nagurali. Pogledajte jo, dakle ovdje ima neki mali mikrosunđerčić i unutra je aktivni ugalj kojem u principu ni ne treba ako ne koristite neku hemiju u akvarijumu pa posle da izvučete neku hemiju. Čak sam čitao da može da bude štetan taj aktivni ugalj. Tako da ovo ćemo da bacimo kertridže. Ovo stavimo tu, nagurali smo to i sad ćemo vidjeti kako ide protok. Dakle, jedino što me brine je možda da propeler je zaštićen, da ne uvuče propeler nekako. Tu je sunđer, ali inače mislim da smo ga poboljšali. Kako se filter montira? Dakle, vrlo prosto. Samo ga okačite na stranicu akvarijuma i... Opa, sad se zapetljao. Samo okačite filter na stranicu akvarijuma i on stoji. To je to. Dakle, vidimo tu filter, dolazi na filter, naravno, poklopac. To ću malo kasnije pokazati kako da startujete filter. Mislim sam pokazivao već, ali eto, ako neko nije video, kanister, on još da kucnem u drvo isto radi. Bez problema, radi 3-4 godine. Tamo neka hrana za mačke bačena. Još ću malo da odvadim ovdje vode. Imam neke stare izvorske vode, imam ovaj sistem koji menjam tu vodu. Kako ide startovanje ovog filtera? Dakle, treba da sipate vodu u filter. Dakle, napunite filter vodom, po mogućnosti da ne uzmete neku ribicu. Eto, filter je napunjen vodom. Kad je filter uključen u struju, dodate mu još malo vode i on krene da se puni. Nadam se da neće da preliva, ovo je test taman. Da vidimo, puni se i dalje, upija sunđer vodu. Da vidimo da li će da poteče, to mene zanima. Nadam se da ne curi iza tamo negdje. I evo ga, poteko je. Sad on će verovatno sporije da teče, zato što ima više filtr materijala. Ali možda je bolje da sporije teče kroz više filtr materijala nego da brže teče kroz manji filtr materijala. To je neka moja logika. Samo ga poklopite. I to je to. Što se tiče filtera. Dakle, ovdje se reguliše brzina protoka. Vidite, kad se ovako... To jest na ovom je najbrži. Kad je
okrenuto ovako. Dakle, to je najotvoreniji taj ventil. To bi bilo to što se tiče ovog filtera. To bi bilo to što se tiče ovog Hang-On filtera. Ako imate još nešto, slobodno pišite u komentarima. I da, mogli bismo jedno 100 lajkova, ako udarite jedno 100 lajkova, pokazat ću vam. Dakle, moj akvarijum, mada nema šta da se pokaže tu. U haosu akvarijum, cijela kuća je u haosu, treba da krečimo sve, da razmeštamo, vidite kako je prljav zid tu. Možda ću čak i premestim gore kod mene u sobu ove akvarijume, mada jedino ne znam kako ću zbog zujanja, zbog ove gore pumpe. Ali dobro, hvala vam što me pratite do sljedećeg gledanja. Nigi Vlogs.